Delhi Chief Minister Barim Sheladik sit arong kachawai jok New Delhi Karbi bhawan alongi ke somar ni kelar. Difurong sopi ang kang prek jama demalong troke pangdeng Karbi lochar liya somhang ke thekar niya lira lon pen katalon. West Karbi ang long lang kera long bang paru sose Meghala rat thur pak pen towar nagaselam. Kardom Karbi Pramtama Longpen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Non Birtang Tonpen Arjuik Tha Det Pirong Sopi New Delhi Long Karbi Bhawan Akimi ki Kim Jia Phan Jakong Inquiry Siar ni Long ya ke Som Jia ni Lobonta Delhi Chief Minister Barim Sheladik Sit Bhomtiar ni Arong Chewaya Jok Long ke Somasai Kapregar ni Sipathik Ponthu Pusi Karbi Ang Lo Tramas Council ACM Tuliram Rong Hang Birta Kya Bham Phang Angno Ningjesi Pachini Union Hemrit Kelang Minister Amit Shah Rideng Pen Jakong Inquiry Siar ni Det Pirong Supi New Delhi Long Karbi Bhawan Akimi Kaselam Jia Phan Long Ikesom Jiar Nilo Bonta Delhi Minister Barim Sheladik Sit Bhomtar ni Arong Kachewaya Jok Karbi Bhawan Along ke Somani Kaprekar Nisi Padu Thuji Pusi Pherang Ke Angnu Karbi Ang Lo Thomas Council ACM Tulam Rong Hang Than Pachini Kachini Jia Phan Ladak Chathan Me Porokresir keba trokner kebra pho aningkan kikim Karbi Bhawan along munit ke doka jang jia jok state government central government laben UPJ sangbong kachetok MOS alam dona teng Delhi along akimi Karbi Bhawan kikim jia phan longle ke hang pado Det Pirong Supi New Delhi Dwarka sector 13 along le longsi Karbi Ang Lo Tramas Council pen laso abhawan kikim kerang jia phan kuti pharoi si atangka tap panong Sawani to amat bisikor আজি lima আমি Karina hata ডিমাহাছাও ৰাইজৰ কাৰণে বহুত দিন বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ আমাৰ চিলাকিচি এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যসূচীটো আজি পষ্টপন কৰিবলগীয়া হৈছে পিছ হ'বলগীয়া হৈছে 9টা বজালৈকে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আজি এই সভা উপস্থিত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে 9:45 পিছত হোম মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল অমিত শ্বাহজি তেখেতে ক'লে যে এটা মেছেজ দিলে যে আমি কেঞ্চেল নহয় পিছুৱাব পষ্টপন হ'ব আমি নেক্সট ছানডে মান এইটো কৰিম কিন্তু আজি যিটো নেকি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লী তেখেতৰ যদি আজি শ্মশানলৈ লৈ যাব আজিৰ দিনটো যে এইটো কাৰ্যসূচী আমি বেয়া হ'ব গতিকে তেখেতৰ পৰামৰ্শৰ কাৰণে আমি পিছ হ'বলগীয়া হৈছে আমি অহা দেওবাৰমান এইটো আমি এই কাৰ্যসূচীটো হ'ব তাৰ কাৰণে আমিও দুখিত আৰু আপোনালোকক মিডিয়াত মাতিছোঁ আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ অকল আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া নহয় নেশ্যনেল মিডিয়াবিলাকক আমি মাতিছোঁ কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্য আজি দিনটো আমি পিছুৱাব হ'বলগীয়া হৈছে আমি নেশ্যনেল নিউজবিলাকক ক'লোঁ কিহৰ কাৰণে পিছুৱাব হ'বলগীয়া হৈছে যে চিলাকিছ এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ কাৰণে ওচৰলৈ যোৱা কাৰণে Lama kang thur lapen karli tanga tonga phan chiki modam si difurong thyang ke SSI hemalong troke pangdeng song ke sengar ni talondun Jaimek ateng songamai phu bijoy beben KSA alama inthur si adun thua Jaimek pangcheng ponthu pining aningkan KSA pen ke prek jaga Jaimek ke dengala mai phu ben pachini si songamai pi abangke branch tin along si kibi busi mai phu pherang ke aphon than pachini Troke bang deng KSA ke sengar ni along pache tondun si jakong inkoi lapen inkoi resia ni taralang solong songja se ke padu pusi nilitong pherang ke pen ladak birtang pale Taralang solong jakong inkoi arni pen ke padu songja se ke jakong inkoi ra isi arni locharli arni ki hok pen isi Jaimek ateng pajut Laso Parman KSA Songja Suren Hanse Japayam Pu Amai Pialong Minister Barim Holiram Terang MLA Barim Chandrakanta Terang CM Barim Jotson Be Samsing Hanse Lapen Jakas Songja Tum Chitongdun Non mom so porphan birta moi to mai sina Come live, come and test drive
Nissan New Star India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor, check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi puthot birta long wang thiglo. Difu club along ta trokep angdeng KSA kesenga ni talon dun pusi nil tom pherang kepen ladak birtang pali. Simian rong par keja KSA penta difu club along trokner kep angdeng lo Charlie song kesenga ni talon dun. Sayang denga tengkar litang apang phobang phia tophan songja tum chiki modam. Kesenga ni mai long MP barim janta rongpi HSDC songja slaver be protimaing hipi laichaning leng Assam Janajatiya Yuwa Chatra Parisada songja pencheng lok penangat lo Charlie song asongja tum chetong dun. Di Mahasau District along Jakhong ni Phaing Koire CR ni ingdeng trokep Karbi lo Charlie song hangke thegar ni Karbi Student Association di Mahasau District Committee etum penta aronga je pen umrangso Karbi club along katalon du ambirta nangle. KSA di Mahasau District Committee amai phu joy singrong hi pen ke chapaim phu pon mai long mai ke phalam the kongchun bang long singrong pi pen si jai pon lo mai long alu hisar po man pen NCHAC 17 Garampani MSC constituency MSC Sar Joy Singh Durong Chetong Dun Phapang jang alo hi man pen umrangso police station officer in charge chopha lu hi man pen NCHAC EM barim Elisa Chinthong NCHAC chairman barim Kurong Pi NCHAC abarim EM Dinesteron NCHAC ARO Raing hi NEPCO CAP Ajay Monsing hi Garampani Golf High School Athanbang Moses Hanse Umrangso SKA Secretary Umrangso KNCA President President Secretary KCS Umrangso General Committee GGKSA Ex-President Dharam Singh Ronghang President Secretary Karbi Club Umrangso President Secretary DSU Umrangso Unit President Secretary AAGSU Umrangso Unit President Secretary ADSU Umrangso Unit, President Secretary Karsa Umrangso, General Secretary Jakas Lapen, Ex-President KSA Karbi Anglong, Linsong Ronghang,
monitor Karbi student boys hostel Guwahati la pen pinang sarkari gangbura atum chitong dun pen mayalong RDP dun mai jutje aprang jakhong ni phai krisir cap arni kilik pa do ponalong khai dun abang phu bang phi tu maphan semi ke deng asai se tami pado mayalong kado ka ve pen bang pharo phos se rat tong dun pen alera champi dun non hajong jakhong ni phai krisir cap arni Karbi anglong la pen meghala hoya puthak Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal la pen Karbi anglong Thomas Council CM tulam rong hang pen danglok penangan em atum dun si chingki chingwai padolo alang litum kachingwai lam the Karbi anglong arada tum apia lo anata patini dun long pami melang halapu meghala pen ke jakhong ni phai inquiry ni rathur paksi langkiroi arong along to warnang samasai padolilo Langkiro erong radatum klem nong le pura pinangan chi songdun lo sitame Meghalaya chomang atum rat ong thu pik ajok khangdunun edet lo pusi chindun ahoy ki dora ratum pen district MP hamren an birta nang policy tong se kot pen West Karbi along district border magistrate Robert Tulor la pen law and order tumadima klong along an palidun bon sitame kilometer thong cap runner cap an ajak hiding atowar pinang ajok administrative atum kele dun na hut anke Meghalaya chomang atum chirui thu et lo ningkan hini ki thom angbong Meghalaya hoy khanduli pen tapat adaka kele hoy nangke pet alam ki inglum tet khangjang lo ahoy ki dora tum joparni ta prekjam alam asai pen khachitong nang job to sojo anpin lo la se Karbi anglong ka charya ke theki ding tum prapjin pen ahoy ki dora tum phan nang humrira ajada sai setame kedeng serak jia phan socheng amreng border development committee maipu agostin hanse pen kachunuri pado inan se neli socheng amreng border development ad hoc committee maipu iglo lasi pini ladak hamren pen kahilo kilometer thom kerener cap Meghalaya la pen Assam border ladak langkero erong alo pini ladak nilitum ningduk alam thekdam long iglo athema aphorun la pe aphorun iphoina la poni phoini na poli batai alang tum Meghalaya tum pen la pangap achumang tum pen la pen kandulia chumang tum alang tum son chipeng po ladak langkero tum Karbi anglong arlo alang tum jakong thor fruit po alang tum lang so tuwar nang ke claim titi lasi lang litum pini nilitum ladak labang so di malong an ituma border magistrate atum tadulo la pen thuete DSP sir atum tadulo lasi lang sport along an samen nilitum wang linlo lasi a hoklo alang tum pini lamang so kam claim long lo hoy phitsita dak administrative tumta sabu birta ke long der pena jok nang li dun der set lo amasela dak dim nang li bang ke alang tum dam thailo lasi non nilitum border arat pen nilitum ka chuning rigi alam mangal phelo je non ki dobom itum Bharatiya Janata Party itum Karbi anglong Thomas Council ka charipon kachinghon CM Tuliram sir la penadak team la pen Karbi anglong la pen ansu se higher authority aphan iltum kachinghon non herjong api hai pon iltum sir Horen Singh be aphan tum chuning riglo la pen itum MLA local MLA Dr Mansing Rong P alang tum na chuning rilo kitangtang khermi along khat khasla long ki claim sonak thaksi ladak ni tung West Karbi anglong ladak kanduli area long tame prap jingpen labang so border along nil tum long tanangka nangkilang jin nangka visit i phansi nil tum committee hin pen mate rat ka dok ka vecherok tok tum pen kichuning ripon padupon iglo lasi pini alam bangke panchor iglo kardo Karbi pramja mangela ponsi kang ton poniglo domi thakme kurang thu